wari uzi ko Ballon d'Or ya mbere itatangiranwe na Messi cyangwa Ronaldo? Uyu munsi reka nkwereke umukinnyi wa mbere watwaye Ballon d'Or ku isi. Ubundi Ballon d'Or ni iki? Ni igihembo gihabwa umukinnyi wahize abandi ku isi mu mupira w'amaguru. Ni igihembo cyatangijwe mu mwaka wa 1956 n'ikinyamakuru cyo mu Faransa cyitwa France Football. Ninde watwaye Ballon d'Or bwa mbere mu 1956? Umwongereza bita Stanley Matthews niwe watwaye Ballon d'Or bwa mbere mu mateka y'umupira w'amaguru. Niwe mwongereza cyangwa umukinnyi watwaye Ballon d'Or afite imyaka myinshi, aho yayitwaye afite imyaka 41. Mu mupira w'amaguru yakiniye amakipe atandukanye, yakiniye ikipe ya Stoke City, Blackpool zo mu gihugu cy'Ubwongereza. Uyu mukinnyi afite ibintu byinshi tugiye kuvugaho. Ikintu cyatangaje isi yose nuko Stanley yatwaye Ballon d'Or afite imyaka 41. Nimwe mu bakinnyi bakuze barwaye Ballon d'Or. Uyu mukinnyi niwe mukinnyi urangije kariyeri adatwaye ikarita y'umutuku cyadahabwe ikarita y'umutuku mu mateka ye no mu mateka y'isi. Ese wowe urabivuga iki? Uratekereza kuri uyu mukinnyi? Kuko Stanley yari umukinnyi udasanzwe, yarazwi nk'umuvuduko mwinshi, yarazwi kudribblinga neza cyane, nka kwerekanya pasi cyane, yari afite discipline nyinshi cyane mu kibuga ndetse no hanze y'ikibuga. Yarazwiho gukinira ikipe aho kwiyamamaza, kandi ntiyigeze ahabwa ikarita y'umutuku mu buzima bwe bwo gukina umupira w'amaguru. Icyo kwigira kuri Stanley Matthews, yavuze ati imyaka si inzitizi ku muntu ushaka gutera imbere, iyo ufite ubushake byose birashoboka. Stanley Matthews yaravuze yuko umuhate uko ukora ibintu byawe ari byo bigena uko uzabaho. Ikindi yabwiye abakinnyi bagenzi be, yavuze yuko kwitwara neza biruta kumenyekana. Yaravuze ati kwihangana no gukunda ibyo ukora bituma ugera kure ku ntsinzi. Icyo nkubaza, ese wowe wari uzi Stanley Matthews, icyamamare cya mbere ku isi cyabayeho mu mupira w'amaguru, wasoje umukino kariyeri ye nta mutuka hawe? Niba wize ikintu gisha kuri Stanley Matthews, kandi like, share and comment usangize n'inshuti zawe. Ikintu gitangaje cyane kuri Stanley Matthews ni iki? Uyu mugabo yarangije gukina umupira w'amaguru mu 1965 afite imyaka 50 y'amavuko. Tekereza rero, mu gihe benshi b'ibyamamare barangiza bafite imyaka 35, we yarangije afite imyaka 50. We ku myaka 35 yarakiri mu kibuga gihangana cyane, agifite courage n'ibintu byinshi byo gukora. Ibi byatumye Stanley Matthews aba umukinnyi mu bakinnye igihe kirekire cyane mu mupira w'amaguru, kandi niyo mpamvu amateka ye akiri igitangaza n'uyu munsi.